إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. واخي نومار مو قرآن دو حديث داغندون كونو دار القرآن حديث كما نغرا كلا من تنتي غندن دنگي بلا دا خفار در ما صلى ورا دا كسرن چكوني تسلام اون كوني دنگا غني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله نيغرو دا دنا خيري ado la kharaw lingantawo alla ga notambe konci betindi dina ke kam no sabati ni tauhidi ado sunnan kam na tongo ngarndoy no nya to kane do tongo matenga na garenga rindoy no warja ala to nga baka gareng alla ga notanga o dinandi notanga o dunandi jamal gare masi wonda fitna no da katanga suko humantenga tika mane kay mekalan ka honda honna jarawo. اللهم صل على محمد. كنا نجيم بالله وتاغو ودرسون كما الشيعة هم العدو فاحذرهم. لنجران كتاغي كندوني تاغي كمي عدو تموندي قلوغا ما ترومبي باوني وغراكو وجبو غلا ينقل درسك عنيغا سيجي وكيلاتي ليوكرو سندندي ونيغا سيجي كمي عدو درسو كراغان ديني كنا كمي ado darsu tumundinga a mawdu ngani odiga mi ngana be kamalenki hizbullah ash-shi'i al-lubnani. hizbullah am hizbu shaytan nanti iga parti ke be khili nanti alla jama shianu ku parti be galiba aga du togora nanti hizbullah alla jama alla grupu yala ke grupu kundu alla grupu nyani tongu tongu ma shaytana grupu nyani lenki darsu a unwanu ni kenya lakin lenki lana waqfatun latifa wa mulana nsigire sigi buchinne munasaba yogo dangani bawni oga ku koto be ngondi qasanne ke akabundo atamon khibaru be nu gari akam masakati saha ke kamalengi internetin kiye kedi iga kamana kebe su jurumo okama na tongundo garenchu khoti mede suro yogonu gantaka tuimme igan khawran daga tikarabe wanga lananti odan ke darsu kundu ke kitabe mawdu ke ashia humul adu fahzarhum ado ke khibare kundu ala khangi do menak ona sigi darsu ke ngondi ona hatam panci bicine kini me la alla kenga o waxini ñogo nana hetay. naam ashura khibare khotwano ngada ko mo be salafunun tuwano suron takandi jamanu nakatiyai
jama yegoano kengani shiyanu jamanga shiyanu kubenu o masalangengi kam jama sankunte be igara daga killewtu dina nogondi aji pante ganta lesle sahante kam dalilin ti maka quryana di dalilin ti maka sunna sahantendi iga ho dabarni yonki lungu golle imma ina dellenya hadisi fabrikentei hadise be sanadun tai hadisi sahante heti inaki hadise dambikati faren kismerunga alayhi salatu wassalam na kenya duda dalilai nasronga nirondi nyege mendi ni sankundi ashura kotan paishiyanu maga idanya sunokotai nanti Hussein ibn Ali radiyallahu anhuma aken kalle ke khibare ina kota kenya na sunen kotanye khoga ngalla television kanunga iraki misale di shiyanunga bakka suruni menuga me dukkata tijanenga ni heto kusunya hore na du barama nanti Hussein gada yangan khatebe wori ken kotanga igada kari mogo bure kebe awa agada tora bedo souffrance bengari nanti idawa takhandini mei igawa howutu kenyangan khatedi kemmamedi na kenya dutintondi golle kati Allah subhanahu wa ta'ala agada kesan kunta ngari kesan kunta kundu kondi nyamar dantina ke golle dabar Allah mi warai fare mi warai batiye he dina he jahila kunyani shetani yancangatiya yogonu ngadu katta alegere ambulance nyalinutu hari mandoro antaka gilinan cigi nantari tanun kam ida gara gobo yetuke nga annani Husaini kalle ke haqiqa ikun shiyano anda Husaini kalle yanda Husaini khiri na nene nan tanali yan khiya iraq andari no iwade mana agari ida jamba iurai ida toki khonnom maga ida kari kenkarni mogo burei kembre shiyanun jambe nyanda Husaini kari kembre iga ke lagadu khanne be sukono ado iga ki du baramande be dabarni mani sigira na dangani dina ken konde asun nambara do jambe kembre ida kota kenya hadi nantina Allah faren saibanunka ni langa ni kafira gundi ken khan golle ay agan khawanan dabari ashura kota komenga dutinto nini kati Allah itikenga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasibuna Allah wa ni'mal wakil shianu ido ki grikoi ido kema gira Allah ide ido kema gira Allah farenga de anga sufigan ko nyini igunga ihada daga killeta nautu keno khuwa ikum maga ashura kotanni nyagan kotanyai legen kotanyane annahon nan cina katti an kurenga na yigande dabaranga man kibe warni kota kutunga na nyanya khalinta kotonga angana kenya na kiyai ihawa dimumba gandina kota iwanya na legen kotai iwanya na legen kotai ku jamanu su iwa hadisu ligini hadisi garanto ni garen ci dalla farenga misali di serebe gana kelinkatu iya gonga shura kota tiya gonun tallagana akod asine mu manchude angana yanki ashura kota watenta an kellagana sine ke kutende ya salam ido ku garo idigri kono jama hillandim pay tuwanonti jama sikandi tanwanongani ashura khibarendi kenni silami nun jama gabo ashura warni nan dangi kunta bakka seda imme inta sume dabarni inta beti golle su dabarni inta bakka ashura danginten ceda imme ku njama ngano inta bakka ebene make seda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ati ke grupu kundu ampesu shiyanu ku grupu ndo sufi ganko grupu nga paske kunchanku kuda nyasuno kotai ida garo yetu qadiya kei
ima kummugo Allah imi mugo Allah farenga ida nyangolu dabari i nyangen ni bidiya nye sankunda onyen shia nundo sufi kan konju yo kuku ni islami no etani sara haratin to ashura garni imma lampu yengiya mima ya khemu ritu khumma kinye dinandi nanti asura sumenga sunna nyani baraje nga sumende wasina mo jurubon qafarni inta kento wadangine inta bakaseda ibn taymiya tikki jama kundu ambe sukun jamanu hilya kembre anganari jamana katandinga ken jamana katandi yani sunna dun kono yani jama nagadugan kenga hohon dambe dina keno gondi iga dabarni anga nyini ajipantenna dalili sahantenya kama من الوحيين الكتاب والسنة سنة دون كونو دغا كيلني كينيا اونتا هو فابريكيني ناروندي الله دينا كينو غوندي لسلي غانتا هيبي اونتا كوتيني الله كاني ابدا اونتا كوتيني الله فارين كاني ابدا الله جل في اولاه اتودغان القران نغوندي يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. في هذه الآية بين الله لنا مصادر التلقي. في هذه الآية بين الله لنا منهج التلقي. في هذه الآية بين الله لنا كيفية التلاقي من تلك المصادر. قد علموا كي آية نغندي التي يا أيها الذين آمنوا دقامنا كتي مؤمنون نياي سربا كتي مؤمنيا الله مي دقامي كي جونكو اندي كتان كي نغنكن تقنتني وتي نيمان تانو نيما مي الله غراني كوموندا أغان درونتا دينانتا الله غرا سربا كندا كتسلامه دينا كي هو سهنتي Allah gada kini serebe neman tano nema be gam pesuke idan yire Allah watinu dangani ya ayyuhallazina amanu ahakum benuga tongondi tinki Allah la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi khamaga kuti Allah kane khamaga kuti Allah faren kane sunna dun kunun daga killenni ke dina nogonde nahnu لا نتقدم بين يدي الله ورسوله ولا نقدم خيرنا لا بأحوائنا ولا بآداتنا ولا بأي شيء فوفن دمتنو أرغننا السببوا وهو كتني الله كان موغا كتني الله فارن كان يمكن لمنتورنا دي لا دانتورنا دي ولا بكلام الشيوخ قرمغنو ديغامن تورنا حربان تورنو كندي Allah digan kannenya hayke c'est un ordre nyamar yenyane sere sugani mu'mini nyai dinan khibarendi Allah ntakutini Allah kane Allah ntakutini Allah faren kane Allah gada hoho kuna warano ko be an kampena no nyai Allah faren gada hoho kuna warano ko be an kampena no nyai ke kundu difference khor en paykiyai bayna ahli sunnah wal jamaa wa bayna ahli al bid'ah wad dalal bidiya dun kono do sankunto ido sunna dun kono difference khore be gido mena ka kem payke sunna dun kono nga ho kono dina ken gonde iga ho dabar dina ken gonde imanna dellenyi qur'ana gonde manna dellenyi sunna sante no gonde mi ga bidiya ngumu nga kebe dabar ni fabrication nyane ayu gonu niyana ndi o kharam mo khirise ogado kebe batenga dina ndi tati sokurondi ikui da fare ngara tikundu kembre kinna alla digan kannengirndi kinna alla fare nyimme digan kannengirndi ayu daralin haza sangunta wadang ni kendi kembre alla gara nyamare be kino ikempa ikiyai kenna sakundu no gondi alla da bangandu dangani masadiru talaq dina ki khibarenchu igawtini lesilinu benni
التي لا تقدم بين يدي الله ورسوله كمبري مصادر الطلاق الله ورسوله الذي فاري سلام قن دينام بتين قبارين شو أسوك اللي الله ما نجري الله فارين الله ما دوان كني سري سوي كي دينا نخوندي akaman darajan do titrin da tuwa hunga nya fofon dambe killa ga hohoro nino maka dina ke beti gollu nogondi uga walla da battenga nani amagri Allah farani ken cirentano dina ke nogondi serebe gada ki fahamu wanda dina ke fahamu ifahami mo sahantenga la tuqaddimu bayna yadayhi Allah wa rasulih la tuqaddimu bayna yadayi Allah wa rasulih قلت نحن لا نتقدم بين يدي الله ورسوله ولا نقدم خيرنا انتو تنغاكتنني الله كان إذن مصادر تلقي دينك نغندي الذي إفارني كيفية التلقي دينك خباري كمبري كمصادر نبينو ogedi ko alla digamendo alla faren digame ifahmini fahmi mogwadi labudda makin fahmi mogwa ananyi fahmi mogo sahante nyai parce que anga sara sankunta gibe nyinno igarnanda kun khanga nyini iwatnanda ti alla anti qur'ana de inanti faren nyanti sunnandi gelli hariro digam fabrique ento gamari nka qur'ana ke ga fasar ni fasare mogo kibedi fasare ke bononte nyane igalla faren diga me alayhi salatu wassalam iga fasar ni fasare mo bedi fasare ke bononte nyane kembre kayfiyatu talaqi alla diga me wuti mo nyane alla faren diga me wuti mo nyane kam mo khane okuga oraga tunu nanto gada qur'ana ke fahamu fahmi mo bedi asa hante nyane mo gada sunna ke fahamu fahmi mo bedi asa hante nyane mi sa hanto heti labudda khenchendi hongano ogan khwana diga mu khenche ken ma huwa al miqyas uraga khenchende nyanati hibey natuna ndo fahamiye ke dinan nogonde ani fahami sahantenga manatuna ntiyo fahamiye ke lebu ngai kenya alla yukhalifa fahamuna fahama salafina salih هذا هو القيد رجلي بيجانو غني سلام قندينا نغندي كي سورمو فهمي بيجا خما قدينا كي كما قغنا نمول خناتو جلا فهمي كي سحنتين غني ما ليبو غاي قغا مولا كنتو اغات لا فهمي كي اغات لي اخنچه سلفون فهمي ني اغا فهمي دي فهمي غدا ميوتو سو قناتو ننتقا كندانتو ينا قناتو نيا كما mais aga fahamiendo salafunu fahamiengara me sori su agana tunanti agada killengara agana nyegeme nyade kembre ahlul bidai wad dalal bidiya gumundo sankunto nautu shianwa nandaga wara sufi gankonga mushkila mpayi maga kiga kundu diriya ido salafunu ndame fahamu e idame sori fahamiye ido salafunu idame sori fahamiye salama ruki awa aga sare ay menga si kubenu tanun kam annabi kiyellemu ashabuhu alkiram farin say badruku radiyallahu anhum kubenu gada ho qimante aga nyimaka igadaro ke dinatara ni sembello atara ni waqatinul latara ni naburul latara nankari haban kanundi ni yonkinu nyimero dina ketara annabi meagedi qarawundi ni fahamundi dina ke na yegonu arjanna loyenki daga lidunadi aga fatini wakati baddu ngantenga ni bakki maga allabi jakki qur'ana di farendi jakki qur'ana di annabi illa koyni nanti serebi gana waradi battenga ankan dantenyane bawna annabi gedi toko kibi kama ani dina mposa hantenga sikka sunta di nanti sere suga da dokunga da mesori fahami dina ke nogondi allo nyegamende ancan kuntenyana sere su dokunga da mesori fahami dina ke nogondi allo nyegamende
قرنا كي قد يكون أنا فهم مقصد أهم من تجنة سرقة بيا بونتنا لينكي يوادي كمونو إنا تالا تخريانا دي إنا تسونا نيانتي كندو ميانغنا كروسي مغايقا ديغام بينو كورينا غارونيا سيتنا الله إنا غارونيا سيتنا الله فارين عليه الصلاة والسلام كيساها كما كندو كي وقتي لغري أساقي هارسو ننكلمون الله إيغا تاخنو na qur'ana fasari mo dangana terengantina ya subhanallah konda ku khramundi kudo ki tuwa grimin nay anga soronga legarni hadise nga iga farin diga melega na tolomi na gimundi yonkillunga ko bidiya gumu benu suga dangi halle jama sankunto benu suga dangi halle igara nyam gobe na ta'awilun dabari na tahrifun dabar na fofon dambe dabari iwakka mana dina nga na gurja daga na tanne kembere seresu famiyen do salafunum famiyen garame soxi anna ñege meñede abdullah ibn abbas afwan abdullah ibn mas'ud sahabiyul jalil ati kota yegoy farenga sallallahu alaihi wasallam ada khire yego ada ken khiri o dangani khiri telengonte kempalle ada khiri miso ada kun khiri telengonte ke atendo ano gendi kembre kiritel ngonteke ati ke kunduni alla killeni killibani kilitel ngontenyani aga sirin kinyana arjannai nyengen tadi gumban tadi sasen tadi dageren tadi harbanen tadi kilitel ngonte ati kilimiso kubenuga kilitel ngonteke karunga tenda noge kunni shetane killunye shetane ga soron nenene nironni nyege mendi kuri ni bugo alla killi telengon tege kama ina bidi batenga jahannaba na onde alla farenda alla diga men khara qur'ana di atu anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ke killi telengon te kundu ani alla killenga khatto kido kenya batenga kada kin kille batude khamaga nyenge baka kille ke kama bada agaga bogira kille tana wutu kembre kaga tele sanku khagar gana sanku silaminum pay kem masibo anogonde ahlu sunna wal jamaa ina kille tana ngonte kiya kama lesilinu benu gimaga qur'ana do sunna nyani dina lesilini kenye kulle silunu hilli emi fahamuti meindun tuwa salafunun gedi fahamu mogobe faren kiyelle mu ado kubenuga sage kumbatendi kungada dina ke fahami mogobe ni ahlu sunna wal jamaa ina ken fahami yakama sorobe no gedi sori ga boge bakia imma yogon daga tendi imma yogon daga nogendi nkinta ka kilitele ngon take kama mushkila khore bigi kama numaka kempa ke kundoy idalla iro nyege mendi seresu anga mulana alla dunga nyamuro anga mulana lo arjanna anche betini ke kille akam prevu su ganta kitena maga nantanna kille ki akama manna meli qur'ana do sunna nyai na meli do qur'ana do sunna ki ga ken khanta wosene manni fahamwa ko farin ki yelle munga di faham mo be anga bu ken fahame di tanni angarno nyege mendi serebe gana nyamula lenki nanti watele hiji makka abiyo be gatele argentini angana ro kenya no gondi lanto sila ila makka anki lanta kine makka parce que makka kele hita argentini angana tele saudi vol be gatele jidda misale da lono kenya di anandi nga saudia khanki ngana aeroport ngante antele makka abiyo be gatele argentini maga tele indonesia anki lo kenya no gondi lanto sila ila makka anta kine makka وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الله ركي أكون أغني كمرنا كي مختا كندو كنا كنيا مختا كرغاندي نالنكي تاغل لغا منتغي الله كنا كوي ريكو إن شاء الله تعالى كنا يلكتا درس كي حزب الله الشيعي اللبناني الشيعي اللبناني كمبري عاشورا خبارك
ona ile sagani katta khibare ke mimme o ku sunna dun kono ona meni kamma khibare ke de faring alayhi salatu wassalam agari madina ada yahudiya nunni iga ashura sumun ade tirni manin duwara ashura sumeke kasanen tammun kota na kencu itada kota nyani alla gada musa di soron kisiya kota agada firawna di jaman palaki kota kembre musa da sumu kun yahudiyanu iga kontine na kota ke na doro na ngalindi ti sumenga musa halle farenti no alayhi salatu wassalam ati ikedi jamake ikunya do musa nan khawa nan tinda dinanta ikunya hudiyanu bawni musa do dina kebe gari tauhidin dina nyane alla qifarun chuwage de khay letara banan neke ada kenyari sukitendi nalina tuindi alla komonga nanti alla ni tagandana nga abani ni bati honga abani nan khawa nan bati kembere faringa ni waqtu alayhi salatu wassalam kenni yahudiya nu musa do dina sahante ke be gari abirse imaka dina ke boni maka kumpi dantanto ani ganyi kamma donc farenda koinanti kedi isa ibanuku musa ganyi kille ke be mimi mekama ikunya na ken kille mimi mejatin kammalenki kembere yadu musa nantinda dinanta yahudiya no kuno gaddu dambini kata musa nkan nani ida musa kille ngara adalla ironyege mendi kembere farenti saibanu ndangani ina ashura so farenyi mera sumu ada soro nyamari nanti ina kota ke sumu keri sunna sahanten nogonde kempalle fare alayhi salatu wassalam na koy nanti ona yahudiya nun choxi bawni yahudiya nun ga kota ke sumu no ashura sumu no ihlanda joppa silaminulli iwa ashura sumu no kemere munafiqun nar kempalle nanti wala khadawari mamuru saga yahudiya nun ka kopiyene yahudiya nun ga ashura sumu no agadi suru nga ashura sumu farenda khanu bitakabundi ke ina ken khasumu na ko tamundi ke kenna ya difference odo yahudiya na ukuna kabundo tamun chumu ikunga kontine ne itamu ke sumu me farenga alayhi salatu wassalam agada kenga nientehu sine bega kenka makenga na danyi faren fati bo kembre saiba nunga madama farenga da digame ke ko igada mugu agaranga nientehu alla ga maga koyi akenga ikunda ida sumu kembre ku kundunni sunna sahanto nyai delilungiya sunnan kitabun nogondi khobe ga masri kama sire sura gan tan nindiniya sire sura gan tinna karni bonda kiya ka gadangani ahli sunna wal jamaa masadiruna alkitab was sunna qur'ana do sunna sahante ala fahmi salafina salih ukuna alla batati kenya kembre jogo ke kutendo nambara ki kutendo gare ki kutendo sankunta ku kido jogonde be su igada do ke khibare yetume sere summa ga marse tikenga ti ajamange benni sere ngebe nga disene di batenga dina petkenga nanti jamange benna ke karay ida ke khibare publicité mo buru ida ke yambo ya ronkane iti kundo no ikamanu turira giminay ما هو الدليل؟ أين الدليل؟ سيري سودو قبار داري كي دينا نغوندي بتقول لي نيغني نانتونا الله بتوتاي لابد ما كمان نالتي دليل نيي دليل بيغا جلي قريانا ماغا جلي سنة كن دليل غانتا كمان مغا ونا خبار كيسا غنايا أبونين دا مصيبو أنا خمبي أباني بدي أن خباري وسوى تفارين عليه الصلاة والسلام أجد غونغو خطو بينو كودو أباتينغا سنة نغندا حديثين بين الله فارنتي إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار إذا غاقونغو دي يواغا كبنا هكرمبا جوبي nga dina ke nogonde hikurumba jupante suga di bidiya nyane bidiya na go suga di sankunta go nyane iriwaya go nanti sankunte suga da tele jahannaba yimbe nyane farent alayhi salatu wasalam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun siri suga da hikurumba jopa ke dina nogonde na beti kurumba jopa mana beti golle go na dabari mo kurumba di hibe ga masabati anya jatin karanga anya nyammo go nyaiba mana wakati khare tro batiye wakati duranga mani batiye be daga na kencu ko humante asuni bidiya nyi angana dabari alla nan gollun caga nan antiraga man amila amalan laysa alayhi amaluna fa huwa raddun hadisan tagamen kembere farentu na sunna kiyaraga una melai ono jerun tontadi salama ko daga kelli sahanten ni kenya ni batiye nga serebe gana dabari aga nahana amma diseke biga dunadi lenki korna du koroside ona du tangai sarage be ha fitna lenkiti internet ye na musrebe gana ni bazi ngamma angara dina kelle silin khara an khara ngen kinya degere goy alla waduna hanati internet ya parce que internet ni saganyai hosri nga gagina di ko hobri nga gagina di mogobe serebe gatelle ken sagadi agana nyanga gage hosri ndo gage hobri mbaka medi mushkil antadi me gasirebe gana ngatelle ken sagadi anganta hosri ndo hobri mbaka medi yo amma mulisi wakan tankarnang parce que interneti shianu nga diga mununo iwise he honum fitanano ahmadiya nungano sufigan kanu unko ngano yahudiya nungano nasara nungano dina ki khonnegan no kusui be sui khallen dabar na warano ngane yogonu ngano tuwano nyani iwa hadamare mon khanye mogontu iwatu igan qawana ngirti soronda killebe ni yerendi jalon nogondi ila kharade tuwano nyani amma mogontu tay wancan kundeni kembere serebe gama kharanna dudo goto anna du korosi internet ke iga kebe su jurumuno anna magara nogonde anna tuwana sakhirun ton korosi anni durusunum mundu anni terinka anna nehetiya an kandanten na to dina nogonde kempa lo ya renga hibe lengi fitna be igada holla qingu nyikatoy amesi bon khore nyanda mallaga na serebe kilaga nan tanga afno khana mbo ma taare ngu tempa gilono una alla nyaga ko kalimatu be no gadi wara lenki alla ganu da gasko man tan hatiya wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.